Karaganda isten çıkıp atıp gene ha. Bırak siz dayardan turuna bir iki kuplet ırda berez abi. Hazırlar da koyayım. Ha maylı bu artık. Жақшылықтың. Қол çalып тұрауыз. Hop, жақшылықтың ерте кеш жоқ. Ырдай беріңген ғана. Көрін сенің ашқычы. Айтарың, мен күтіп тұрарым мені. Kim bilet başladı. Ay ketip kaldı. Ketip kaldı mı? Bir aylanıp geleyim be. Haydi. Bir aylanıp geleyim ha. Gelip kaldı mı? Ketip kaldı. Ketip kaldı. Gelse gerek. Biraz silahın geledi. Ağaçayım ben bir kovraştırayım. Haydi. Mına kurmatlı görüşler 90 yaştagı Salime Neves'ten 71 yaştagı kızı özünün sarpaylarını tapşırıp kalı tileklerini aytты. Yine bizge hazırca gigiz bile turun ısıp ketse gerek. Gün ısıp ketti. Ayva ısıp kette sanan. Ova. Gün ayva ısıp ketti. Bırak esep oldu. Mına ki kemseliniz güzgö jet çok bolsa da yine biz cüzgö jetsin ha turabı. Bırak negizgi nerse misal uşul kızlarınız var uçun sizdagı 100'den aşağıda turasın ne turabı. Ben 20'mdaydı. 20 yaşınızda görgön ulu kızınız ha? Ana ki hurmatlı görüşler. Al vaqtda misal yine. Yürüp kalsak ortağınız bir deşette Oşonu men aytıp atpayım bece. Hazır dagı bir dostuna söz berem dep atam. Men misal bilbeptim çынын aytkanda yine öz abdan jaş görünөт экен. Şununa gelgende betine dele bir şança түшпөптүр ene. Бирок жана мен келгенде biraz буручтарыңыз бар аз жок болуп кетти ene. Az men тартып кетем го. Тартып кеткенден кийин көрсөңүз өзүңүздү андан бетер жашарып кетет. Жана бирөө айтты го 18ге чыгышыңыз менен деп. Келиниңиз Акмөр. 18ге чыгып каласыз кудай каласа. Эртең таң атканда 18 жаш болуп каласыз кудай каласа. Senin aşkıcı, 12 türlü baskıcı. Irda ırdap koyayın, ır gönüldün aşkıcı. Oy Oldu mu? Rahmat şükür olsun. Ha çüp olsun deyip dosunuz. Dosunuz ayıp da çüp olsun deyip. Şunu hem zorga taptım. Zorga geldik ayrı ha getip kaldık. Ketip kaldılar, koy, ırvayla koydu attılar, kayta. Suran otu aldı. Dosunuz da erden tüsüne ırga tura, bir küplet ırga tura. Siz prikaz bile zat karavuz bugünçü. Tura benne, dayardan turun yani ben az maya kalkan kaçayım. Mal çuval sürüp, oho, ırdı bari şunda. Amına ki jalgan aytpayt dosunuz. Yayloda kalıp kettir Yok. Жоқ дегенде bir küpleti kalgandır ene. Kalmamdır ise. Hazır men bu avazdan intervyu algança siz dayardan turunuz kala. Ava özünüz taştırıp başlay berin. Men uşul kempirдин çoğu erkek balasımın. Мына эжемден кийинки мен. Ильяздын атасы болом. Бишкекте турабыз. Биринчиден апа бүгүнкү туулган күнүңүз кут болсун. Өмүрүңүз узун болсун. Өткөндө бир şu televizyonu görüp biri 108'e çıkan ekan balası 80'ge çıkıptır. Sizlerin nemengizlerden görüp alganan aytты bana kempir aytты da balam 80'ge çıktı dağıl erkeleydi deydi. Erkeleydi ekan çынын aytpa. Men суроо бердим. 80'ge çıksa da erkeleydi ekan kadimkideyçi. Anan oşonu görüp alıp oşon sizi çakırdık da. Özünüz kança çıkıp kaldınız? Özüm 68'ge çıktım. 68'ge. Siz ene üçün bir bööksüz da gözünde turabı. Men uşul jere gelsem o jorolor men getip bar biz yerge oturup kalsak gelgiçe zoonoq kılat da. Dağ ele. Niye zoonoq kılasın desen sen gelgiçe uktağım gelmeyet deydi. Emece siz ne vereli bolup kaldınız özünüz? Ne vereli bolup kaldı mı o? Bирок барыр эне үчүн жаш балада турабы эне. Бирок сиз үчүн баягы эле көчөгө чыкса дагы эмне болду деп дагы ойлоносуз да. Ene bir başka adam bulat ekan, ene jaman ekan. Ошо да. Balam öyle deyir etkensin. Ошон үчүн энелер түз эле бейиштик болот да. Түз эле бейиштин эшиги ачылат. Булар бул заттаргачы. Ушундай ыйык заттар болот кана. Анан айтарым апам 100ден ошо кемпирге окшоп 108 120 чыксын баягыдан бери айтып атасыздар. 120 чыксын. Ömür uzun bolsun, oorubасын биздин немебизге.
Ушинтип мына туугандарым отурат могу жерде, күйөө балдарым, кыздарым келди. Рахмат ушуларга дагы апам немесин бир катышып коелу деп келди да бул туугандарым да. Рахмат балдарыма, Энеңиз генерал да. Бишкектен, Сиздердин армияңыздардын генералы. балдар бәри келди. Переда чыгарга ийгилик ишиңерге өсөнү бергиле. Рахмат. Мен генералга эмне деп айтам? Чоң апам бүгүн неме болуп атат, 18 жаш. Чоң апам 18 жашты бир жерде тап койбойт экенбиз. Кана баштадык ана. Чоң апам кашып ырдайбыз кана. Кана кошуп коебуз. 18 жаш тода тунук булак белең болбосонан учкан убак белең кайрылгыс кайда кеттиң айтчы деги адашып айылдын сурап келем адашып айылдын сурап келем Улантабыз. 18 жаш Чоң апама 18 жаш эми биягында бир куплетинде бөлө жумга жуп болсун эми Ооба, кана. Ана чоң апа сиз азыр ырдап атасыз да мен сизге неме кылып турам өкүнбөйм өткөн жашыма агала кирди чачыма агала кирсем эличи балдарым кыздарым небере чеберелерибиз өссүн татына Ой, рахмат. мен да чоң апамы атынан ырдап койдум Агынан жарылган эжебиз экен да бул. чоң апама мен кааларым ден соолук uzun ömür. Şu Kuday bergen yaşlı yaşan çoğun apa. Uşunca Kudayımdan nere çevreleriniz gelip oturat. Gıvralarınız gelip oturat. Hem şıranızda görün. Kuda kalasa. Şu mına baldarınız жақсы қарап oturat. Kudağa şükür. Bir жақсына oturasız. Min kalla şükür Allah'a. Sizge ömür bergenine şunçalık. Şu birinde gelir. Allah. Oturasız жақсы Ömrünüzü bersin bundan dağı. Şu ballarınızga rahmat çoğum. Şuntu buyuşturup. Na ballarıma da rahmat. Gelgen şu Bişkekten gelgenlerine çoğun rahmat. Şu çoğun apa sizge kağlarım. Bu da kağlasa 100 yıllıkta da oturaylık. Kol çağ koyulsa sonu sözden. Eng çoğun ne veririz olursa? Bu erkekten nemelerden, kızlardan ecem var. Deloyu siz dikeriz. Deloyu, nege Deloyu sayıp? Men çoğun bolğon üçün Deloy'mun değil. Pul. Men kampirдің kızı bolğon men. Kız, sizi Men bakkan. bakkan men şekeyim. Siz Deloy'luğunuzdu biyakal göz bermez koşonda. Hazır uşul sizdin armiyanızdı en işenişti ökül eken da şu ne vereniz turabı? On kolda men karar. Narapar berap keles jönünde. Svetleri de okşuşken. Enemizde de enemizde de okşuş bergenliyoruz turabı. Azamatçılar. Enemizin batasını alsanız kuda kalasa siz daha 90'dan aşağısı kuda versaçı. 120'ga жетесіз kuda kalasa. Baktırı bolunuzlar. Var bolunuzlar. Kol çağıp koyuyorsa ajaktapay. Keyin alışlar berip teşekkür. Азыр калоо тилектерди айтып кетейин, калоо тилекти окуп берейин, апа. Кадырлуу апа, 90 жаш кутман курагыңыз менен чын дилден куттуктайбыз. Сиздин жашооңуз акылмандыктын, сабырдын, мээримдин жана улуу тажрыйбанын мектеби. Ар бир кеңешиңиз акыл, ар бир карашыңыз үмүт, ар бир батаңыз күч. Жараткан Таала сизге дагы узун өмүр, бекем ден соолук, жан дүйнө тынчтыгын насип кылсын. Балдарыңыздын, неберелериңиздин, чөбөрөлөрүңүздүн сүйүнүчүн көрүп, көңүлүңүз жай болуп, жүзүңүздөн дайым жылмаюу кетпей, Кудай буйруса, элдер айткан 120 жашка чыгыңыз. 120 жашка чыккычакта дагы ушундай тойлорду тойлоп, ушинтип биригип чогулуп отура берели. Жакшы дастаркон үстүндө. Бүгін şu апамның ең кішкентай баласымын. Кичүүсү. Şu апама
uzun ömür. Bizim peşenege aman olsun. Şunun den soluğu olsun. Apam den soluğu olsa bizim den soluğumuz olur. Şu apama uzun ömür kalayım. Yücelik'e çıksın, ondan köp düşesin. 30 yıl koştuk ha misal. Jana 120 деп attık, 150 geçsin. Sizге бас koşat da. Şu apam ömür uzun olsun. Bizim peşenege bar olsun. Oru olsun. Şu apama den soluğu Rahmat, kalayım. Allah'ım razı olsun. Ең негізгі нәрсе локомотив сіз да енеңізді мысалы 150-ге шығара тұрған да сіздің қолыңызда, сіздің келіншегіңіздің қолында дегендей Құдай ұрса. Құдай ұрса ошол күндөрдү Аллахым насip етіңіз. Şu bana Құттықтап қоябыз, құрметті көрушілер. Азаматсыздар, мынакей ушундай ең кичинекей болгондагы эле. Nayak jeğenim. Бир тууган жиениңиз. Мен небересі болам. Бияк кандай десем, şu жерде чоңойгам мен. Мен кандай не али тайна деп эле, апа деп чоң апамды эле. Апа деп чоң апамыз. Апа деп чоңоюп. Şu чоң апамдын ден соолук берсин биринчи, узун өмүр. Şu айткан барды калуу жакшы тилектерге кошулабыз. Чоң апа оорубан, эч качан. Şu Россиядан канча кесегем şu чоң апам биринчи алдан өтө. Россиядан келдиңиздер. Жакын. Жакын эле. Şu чоң апамды дубасын эле алып жүрөбүз, патасын алып. Ошол баары куш кепсиңер, тууган урук бардыгы бар болсун. Эжемдерге мына тагамдарга ден соолук берсин. Şu чоң апам жашыга жетсин. Биз да ошо жаштар көрөлү. Күнтүп жакшы күндөрдү сыйлап жүрөр эле. Чоң апамдын өмүрү узун болсун. Чоң апа ушу жакшы сөздөр болду, ошо кошулабыз. Ай Күнтүп рахмат. ар дайым төр болуп жүрөрүн. Элде Төрдүн көркү болду. төрдүн демеси болуп жүрөрүн. Жакшы күндөрдө, тойлордо баш көз болуп. Бары бактылуу жашасын. Изат кылып ушинтип келгенлер Кудайга шүгүр. Ушунча небере чеберелерим бар экен. Кудайга шүгүр деп сүйүнүп отурам. Амин. Эң бар болуңуздар, кол чапыңыз, мынакей ушундай. Кожаны эк тарап эле берип коюп бизде камераны анан. Жок, главный пулду бербеңиз да. Главный. Эсеп. Uzun olsun, baktılуу болмолун. Эч оорубагыла, жакшы болуп. Жүзгө чыксаңарам, андан ашык чыксаңарам, эч оорубагыла. О, мен айтканыңыз келсин, урматтуу көрүүчүлөр. Бардык каалоо тилектердин баардыгы ишке ашсын. Мынакей урматтуу көрүүчүлөр, жакшынакай айттор. Эми мынакей бул сый. Негизи жазында жашына калып туруп узуктайшкы мисалы сонун утуп бүгүнкү иш-чаранын көркүнө көрк, эффект кошуп жашына калып туруп энебиздин тууганын өткүзүп атабыз. Урматтуу көрүүчүлөр, ар бир келин ушундай көтөрөжөгө окшогон келиндер ар бир үй бүлөгө буйрусун. Омин деп тилек кылышат. Ушул программанын түбүндө комментарийлер жазылат. Барыңыздар, көрсөңүздөр керек, мисалы окусаңыздар керек. Ушундай келиндердин армиясын бизге дагы насип кыла көр деп суранышат да, тиленишет Кудайданчы. Ошон үчүн Салим эне сиз эң бактылуу экенсиз. Мына жаныңызда отурган өзү кан жаныңыздан жаралган балдар кыздарыңыздардан дагы жакыныраак болот. Чынын айткандачы, бул мыйзамды ченемдүү көрүнүш, балдар кыздар эч качан капа болбош керек, туурабы? Кыз, бала, небере бүт бардыгы учкан куш сыяктуу дейт, бирок келин ошол үйдүн коту, ошол армиянын улантуусу жана башка. Гүлсара эже, сиздин апаңызга бир жакшынакай кабыл элеңиз. Биринчиден апама ден соолук болсун. Ден соолук болсо калган нерсе бар да. Ден соолугу чың болсун, өмүрү узун болсун. Бул жашоодо мына жакшы жаманды көрүп, баарын балдарды чоңойтtu, эми жакшылыкты, сыйды көрө турган маалдар өтүп атат. Ошо дайыма сый үстүндө жүрсүн. Төрдүн көркү болуп, төрүздүн көркү болуп отура берсин, бизге баш бий болуп. Ошо өмүр узун болсун. Бардыңыздар айтып атасыздар 120 деп, Кудай буйрса 120га чыксын. Ушундай иш-чараларды ниет кылып, сен программаңарды көрүп, ниет кылып жүрдүк эле. Бүгүн ушул күнгө буйруптур. Мына эми тилегибизге жеттик окшойт. Бүгүн сен жатыр. Гүлсара эже, кадимкидей ушакташасызбы, сырдашасызбы, анча секреттешип дегендей да. Туурабы? Биз экөөбүз жашырбай айтып койсом, экөөбүз подружкадай эле жүргөнбүз. Дагы эле ошондой. Чогуу эле. Чок эле. Экөөбүз жаш маалда мындан кылып койчу элек. Сөздүн алды болду. Апамдын бир немеси бар, кантсыз чай ичпейт. Азырга чейин.
Kantsız çay içmeyin. Çok bolsa вообще bir kuymam çay içmeyin. Sana yek çok bolsa tamak joygan değil eken de. Kant çok bolsa çay içmeyiz Çay mi? içmeyin, çok. Çok basit şeyim. İçmeyiz. Uşu yaşka çayın bir jolu dağı. Demek sana sakardan ziyan degeni bir faydası ile gelirkenden da. Oşunda yok. Şeker al. Ömür boyu sigara çekenler 95-100'e çıkıveriyor da. Mesela sportmenler 50'e çıkıveriyor tınç odat. Bir yakada bir fakt bolup durat da çınlayıktan da tura oyunu. Yine üstün sakar içmegendigi dağı. Oşunda Yok sakar içip sakarsız çay içmegen ha. Sakarsız çay içmeyin. Oşu 80'ge çıktı içtim. 80'ge çıkın çay içtiniz, 80'den in taşladınız. taşladı. Sakar. Tokta oturunuz ağzırımdaki sözü götürsün. Oşu sakar menen içeyiz üşüntüp. Oşu emi biz men 19 yaşında gelgem kızındayla olup kaldım okşayt. Bilbegendi üretti. Жақшы айтты, biz аны тура кабыл алдым мен мисалы. Бак билбегенди үйрөткөндө жакшы, жаман айтса өзүбүзгө пайда экен да, мына жакшы болот экенбиз да. Ошентип эми мына ушу жашка келдик, көбүстен эле. Рахмат, бар болуңуз. Ушу ден соолук болсун, дүйнөдө Албетте, жакшылык биринчи болсун. кезекте ден соолук, Ооба, ден соолук Ден соолук калган болбосо болот. башканын бир пул. Ооба. Өмүр uzun болсун, ушинтип жаркылдап жүрө берсин апам, а? Кол чаап болсо эң улуу келине сарайдебизде. Бар болуңуз эже. Кийинки сөздү беребиз. Менден кийинки алсын. Кана эже сөз сизден болсун. Апа денсаулығыңыз үшін болсын, өміріңіз uzun болсын, біздің бақытымызға дайыма денсаулықта болun. Дүниеде бар жақсылықтарды қалаймын сізге. Дайыма ушинтип туғандармен ушундай дастарханда чогуу отура берели. Жанетаны чакырып кой. Сиз канча кызмат кылдыңыз энебизге? Мен 1 жылда қызмат қылып бөлініп кеткенмін. Каяка кетип калгансыз бөлүнүп? Шаарга. Качып кетипсиз да, шыраа. Апам бизди жакшы тарбиялап, ушинтип билбегенимди үргөтүп, эме кылган апама ушунчалык ыраазы болом, жакшы сөздөрүн айтып, мен келин болуп келгенде анча жакшы эме кыла албайт болчумун. Апам ушу үргөттү, жеңем экөө, айрыкча жеңем мени эме кылган, апам экөө. Эмне кылган? Тарбиялаган. Жакшы билбегенимди билгизип, Нан жапкан үргөтүп. Сиз шаардык болчусузбу мурда? Жок, айылда эле болчумун. Айылда эле болчусуз, анан кандай нан жапканды билбей калдыңыз? Мен эң Я, эркек кыз болгонсузбу бири билөнүн? эркек кыз болгон үчүн эми болгон ушу апамдан тарбия алып, эме кылгам жеңем экөөдөн. Кайнененин баягы тилине, мисалы ушундай бир ачуу тилине, уу тилине бир учураган күндөр болду болбойбу? Мен апама ыраазы болом. Жок, энебиз бул турушта уруша албайт деле да тура бирөө Апама мен ыраазы болом. Мен сыртынан эле көрүнүп турат ушундай ак жүрөк экендиги. деп айткан эмес, дайыма мактап, окатымды. Тескеринче мен айтып коюшум мүмкүн да. Тамаша. Келиндер эркелештер да туурабы, эркелештер да. Апам менен тамашалашып, көп сүйлөшүп, сырдашабыз. Ortak. Ортак. Биягыңыз да ортак. Бул жагыңыз дагы. Мында да бир ортак бар. Бул жакта да бир келин келет экен. 3-чү разряд деп койгон мисалы, 3-чү медалдын ээси деп коюн. Себеп дегенде бул эжебиз азыр мен туура түшүнө турган болсом, ушул энебизди 150ге чыгарамын турган келин турабы? Нанын дагы, чайын дагы дастарханга жазып, анан жакшынакай сөзүн арнап аткан дагы келин ушул болот. Ушул келине бир кол чаап койбойсуздар, кандайсыздар? Бул келин урматтуу көрүүчүлөр, азыр эми келиндердин сөзүнө ортоктошкулайлы. Мына сизден бир жакшынакай кылып туруп калып элек. Апа туганыңыз кут болсун, өмүрүңүз uzun болсун, Кудайым ден соолук берсин. Ар дайым ушундай жайылган дастарханда төрүбүздө бизге баш көз болуп отура бериңиз. Ар дайым ушундай жакшы насааттарыңызды, жакшы ниеттүү каалоолоруңузду угуп, ушу сиздин жакшы сөздөрүңүздү угуп жүрө берели. Ушу сөз. Азаматсындаки бардыңыздар колун кармап берип, жүздөрүн сүйүп, урматтуу көрүүчүлөр, ушу 3 келиндин сөзүнө ортоктош болдук. Мына ушундай келиндер ар бир өзүңүздөрдүн кийинки мундундагы үй бүлөлөрүнө буйруган болсун. Кана кутуктап коебуз, жакшынакай кылып туруп. Мындай бактылуу учурлар, бактылуу көз ирмемдер ар бир үй бүлөгө насип кылсын. Омин. Өрүңүздөр барбы жагында? Gençe kızına da söz verdi. Söz беребиз, сөзсүз түрдө. Кенже кызы эң акырында деп айткан сөзүңүз, эң акырында дегенсиз бир келиндердин атынан бир жакшынакай чыгарма болсун, кана. Almalı bağım bulsoçu, alması düşüp solsoçu, almalı baktı aralap, apam
bağım bolsuçu, cidesi bışıp tolsuçu, cideli baktı aralap, yecem deresen bolsuçu, cideli baktı aralap, yecem deresen bolsuçu. Ay azamatlar var olunlar. Sizlerden ушул энебиздин дагы эле ушул кайраттуу жүрүшүнө сиздердин кайсы бир деңгээлде салымыңыздар бар. Ошон үчүн энебиз мынакей жанында отуруп сиздерге мисалы ушунчалык жарылып атат менин досторум депчи. Ооба биз Бай ушу досторуңуздун жанында жүрө бериңиз өмүр бою эне. Эч арыбаңыз. Урматтуу көрүүчүлөр, келиндеринин сарпайы тапшырып аземине да күбө болуп атасыздар. Дээрлик 1 сааттан ашык убакыт ушул энебизди мактап бүтпөй койду. Тең эле бүтпөйбүз мактап, сизди тең жетпейбиз. Мактапчы себептегине ошондой кадыр баркка бир гана энелер гана татыктуу. Мына жанында бир тууган сиңдилер отурат, кыз отурат дегенде эжебиз да жакта сөздөрүн сүйлөдү. Эжебиздин да үйүнө барабыз, Кудай буйрса 70 канчага чыгабыз? 76-га чыгыптыр. 4 жыл кем 80 деп деле койсок болот мисалы үчүн. Кудай буйрса энебиздин да үйүнө барып, ушинтип ошондо Салим энебизди ээрчитип алабыз. Бар отурат. Ошондо сиздин дагы жакшылыгыңызга күйөлөбүз, Кудай кааласа. Kızlarım da, baldarım da baktılı olsa, ben baktılı. Bravo. Туура да эне. Oşun için bardığı baktılı olsun. Allah. Oşu. Ben kuşlar baktılı ol, jakşı yaşasa da, ben de jakşı yaşayayım. Ошо да эне. O, Ушулардан көз каранды. o. Kızlarım dele, baldarım dele jakşı. Kulağa şuur. Eldin baldarın, kızlarına uğam. Ağır söz verdi, bu şunday eken dep. Uşak. Туура айтасыз, туура. Gereği yok. Anday uşak bıçakta jaman görüyoruz biz. Amin. О, мен айтканыңыздар келсин. Эгерде программа жаккан болсо, жалпы бир шатырада кол чаап койсоңуздар, мен программаны чыгартам. Бар болуңуздар. Кийинки жаштан жолукканга чейин жакшы туруңуздар. Урматтуу көрүүчүлөр, алда телефондорго кат жазыңыздар, чалыңыздар. Өлкөнүн 7 дубанына барып куттуктаганга даярмын. Жакшы туруңуз эне, жакшы туруңуз. Аман эсен болуңуз. Жактыбы? Жактыбы? Жақсы, aynen. Ай, рахмат. Ecemin yaşın versin sağa da ömrün uzun olsun. Şunday ellerinin patasını alıp jakşı toylarga gelip kamçı ömrün uzun olsun. О, мен айтканыңыздар. Жакшы туруңуздар, бардыңыздар.